isi iri mu bwoba bukomeye cyane bw'intambara. Isi irahangayitse cyane ku rwego rukomeye. Abayobozi bakomeye, abanyapolitike badasanzwe, abasirikari b'ibihangaje ntabwo bagisinzira. Abacuruzi ibitwaro kirimbuzi nabo ntabwo baryamye, barimo kuvugurura ibyo babitse. Abandi kandi nabo bakongera gukora ibindi bishyashya. Abarinda ibihugu byabo ku mipaka ntabwo bagisinzira. Abagenzura amashusho kuri satellite nabo ntabwo bakiryama. Baragenzura umunota ku wundi, ishusho ku rindi, bareba ngo ni ibiki biri kuba. Ibinyamakuru byandika nabyo ntibigetoza, birandika umunota ku wundi bibaye. Ni ukuvuga ngo muri aka kanya isi iri kuri uyu murongo ukomeye cyane, ishaka kuba updated ku makuru y'Uburusiya na Ukraine. Ntabwo mbeshye, wowe isi uri kuri uyu murongo kugira ngo umenye ibiri kuba. Ntabwo ngusetse kuko ni isi ihagaze. Ni ikibazo gihangayikishije buri mutima wose wo ku isi. Umuntu n'inyamaswa, si yenda k'inyamaswa zitavuga, nazo zirabangamiwe cyane. Inama zikorwa umunota ku wundi harebwa uburyo iki kibazo cyashakirwa umuti wihuse. Uburusiya buri kwamaganwa umunota ku wundi. Habaye inama ya rukokoma yahuje umuryango w'abibumbye, abahagarariye ibihugu byabo muri uyu muryango bahuye batora umwanzuro wo guhagarika cyangwa se gushyira igitutu ku Burusiya ngo bahagarike intambara kuri Ukraine. Icyatangaje muri iyi nama, ndaza kubwira nawe ugatangara, hari ibihugu byagaragaje ko biri inyuma y'Uburusiya. Ubwo bivuze ko n'ibitwaro nabo babikoraho bagaherekeza abarusiya mu rugamba, mu gihe ibindi bihugu byinshi cyane nabyo byabivuze biti twamaganye Uburusiya tugiye kujyana intambara ku gihugu cy'Uburusiya, ubundi rukambikana rugahana inkoyoyo. Ibihugu byavuze ko biri inyuma y'Uburusiya ni ibihangaje karabutaka. No muri Afrika habonetsemo igihangaje gishyigikira Uburusiya, niba ariko ntacyita. Ni cyo gihugu gishyigikiye Uburusiya cyo muri Afrika. Turaza kukigarukaho. Zelensky, perezida wa Ukraine, nawe yifatiye ku gahanga ibyo bihugu. Gusa ubu tuvugana, Vladimir Putin agomba kwicwa cyangwa se agafatwa agafungwa. Yashyiriweho amafaranga y'umufata ahembwe agatubutse. Niba nawe wiyizeye nakubwira iki? Ikaze. Inama zikorwa nyine kenshi kugira ngo harebe uburyo Uburusiya bwagabanirizwa umuvuduko buriho kugaba ibitero kuri Ukraine. Hagiye hakorwa inama zitandukanye mu nzego zitandukanye. Habaye inama za European Union biga uburyo bahana Uburusiya, ndetse byarakozwe barabuhana. Hakozwe inama za NATO biga uburyo bakwakira Ukraine muri uyu muryango wa NATO, cyo kimwe n'umuryango wa European Union, ibihugu by'i Burayi. Aho hose byagiye byemeza yuko hari ubusabe bwihutirwa cyane bwa Ukraine, kandi ko bagomba kubaha agaciro mu gihe cya vuba, bakemera Ukraine kuza mu bihugu by'i Burayi ndetse no mu bihugu byo gutabarana bya OTAN. Habaye inama zitandukanye hagati y'ibihugu ubwabyo. Inama yabaga hagati y'ibihugu bituranye n'iki gihugu cya Russia ndetse na Ukraine. Habaye inama kandi hagati mu bihugu ubwabyo. Mu Bwongereza bwahise bufata ibihano bikarishye cyane ku Burusiya kutanyuza indege hejuru y'igihugu cy'Ubwongereza. Nubwo n'Uburusiya nabwo bwakoze inama nk'ingi bagaca iteka ry'uko nta ndege n'imwe y'Ubwongereza yanyura hejuru y'ikirere cy'Uburusiya, banayihanura bo nta mikino baba bafite. Nubwo igihugu cy'Uburusiya cyafata ibihano bikarishye cyane mu by'ubukungu, biragaragara neza ko ntacyo bivuze ku ntambara iri kuba muri Ukraine, ahubwo bisa nka kongera peteroli mu muriro. Urabona inkwi ziri kwaka zumye neza. Ushaka kugira ngo umuriro wake cyane, washyiramo amavuta cyangwa se petrol, umuriro wakwaka koko. Bimeze nk'aho aribyo bari gukorera Uburusiya, gufatira ibihano mu gukaza intambara, aho kugira ngo igabanye amashagaga. Irakomeza ikataka ndetse ikajyana imbaraga zirenze izo yari ifite, ndavuga Russia. Mu nama rusange ya ONU yateranye kuwa gatatu, abahagarariye ibihugu byabo batoye ku bwiganze bamagana ibitero by'Uburusiya, basaba ko bahagarika ibyo bitero byihuse cyane. Igikorwa cy'iyo nama cyari kigamije gushyira Uburusiya mu kato ku ruhando rwa diplomasi y'isi muri rusange, binajyanye n'ibikorwa burimo muri Ukraine. basa nk'abaheza Uburusiya cyangwa se babwamaganira kure.
Uburusiya bumeze nka virusi. Ntiwambaye agapfukamunwa wirinda coronavirusi, wakarabye intoki inshuro nyinshi, wirinze kujya hari abantu benshi, wahanye intera nabo. Inkari byo rikorerwa Uburusiya kubwamaganira kure mu by'ubukungu, kubwamaganira kure mu buryo bwa diplomasi, mu buryo bw'imigenderanirane, transport n'ibindi bitandukanye. Bumeze nka virusi muri kino kinyejana. Mu bihugu 193 bigize umuryango w'abibumbye, uwo mwanzuro washyigikiwe n'ibihugu 141. Ibihugu 35 byanze kugira uruhande bijyaho birifata. Ibihugu 5 byatoye byangira uwo mwanzuro, mu gihe hari ibindi bihugu bitatoye. Mu karere kacu ka Afurika y'Iburasirazuba, igihugu cy'u Burundi cyatoye mu bihugu byanze kugira uruhande bifata, kuvuga ngo byarifashe. U Rwanda rwo rwatoye rwemeza umwanzuro wo gushyira Uburusiya mu kato, kubuha gasopo. Mbere y'iri tora, Joseph Sebarenzi nimuguke mu bibazo by'ububanyi n'amahanga yabwiye ikinyamakuru BBC ko nubwo ibihugu byinshi bya Afurika byari bicecetse, ariko hari impamvu byagombaga kwerekana uruhande rwabyo bihagazeho byanga byakunda. Yagize ati Afurika ifite inyungu nyinshi ku bihugu by'i Burayi kuruta uko izifite ku Burusiya. Muri rusange wavuga ko Afurika iri ku ruhande rw'Uburayi kurusha uko iri ku ruhande rw'Uburusiya. Iyi nama rusange idasanzwe yasabwe n'akanama gashinzwe umutekano ku isi. Inama rusange nk'iyi kandi idasanzwe yerukaga guterana mu 1982 nk'uko biri ku rubuga rwa UN cyangwa se United Nations. Mu mwanzuro w'uyu munsi, Uburusiya bwashyigikiwe na Belarusi, igihugu kinwanye nyine cy'Uburusiya nanone bituranye biri gufatanya no muri intambara. Bashyigikiwe kandi na Eritrea, igihugu cyonyine cyo muri Afurika. Bashyigikirwa na Korea ya Ruguru kwa Kim Jong Un. Bashyigikiwe na Syria, hamwe n'Uburusiya ubwabwo bwishyigikiye muri iyi ntambara. Songa mbere, komeza urwane, kwitaho kubabarira, vanaho leta ya Ukraine imikareta ushaka. Batagutangira ufite impamvu nyinshi zo kurwana. Abategetsi b'ibihugu byinshi bya Afurika kugeza uyu munsi bari baririnze kugaragaza uruhande babogamiyemo muri iyi ntambara. Umwanzuro nk'uyu wa UN nta tegeko ryo kuwushyira mu ngiro uba ufite, gusa abasesenguzi bavuga ko wongera ibikorwa byo gushyira Uburusiya mu kato, ndetse kuba n'Uburusiya bwahagurukirwa n'intwaro zitutse mu bihugu bitandukanye, bitewe n'uko isi yose muri rusange isa n'iyatereranye Uburusiya cyangwa se yamaganye Uburusiya ibikorwa buri gukorera muri Ukraine. Intambara muri Ukraine ikomejwe inakomeza no mu gihe inama idasanzwe yari iteranye. Ntabwo inama yigeze ihagarika intambara bavuga ati wenda mureke turetse turebe iki inama iraza kwanzura, niba dushyigikira dukomeze turwane, niba tutadushyigikira dutahe. Oya, bakomeje imirwano, ibisasu bikomeza kuraswa mu mijyi ikomeye n'abasirikari bagerageza kubikurikira kugira ngo bifatire iyo mijyi. Linda Thomas Greenfield uhagarariye Amerika mu muryango w'abibumbye yanenze Uburusiya bukaza ubugome muri iyi ntambara, avuga ko burimo gukoresha intwaro zimwe nka bombe z'umwuka n'izindi zibujijwe mu mategeko mpuzamahanga. Bombe ziri gukoreshwa nka za vacuum bombs zikogota umwuka wa oxygene, abantu bagapfa umusubirizo umunsi ku wundi, bigira ingaruka z'igihe kirekire cyane. Birashinjwa Uburusiya kuba biri gukoreshwa. Vasily Nebenziza uhagarariye Uburusiya muri UN yahakanye ko ingabo zabo ziri kwibasira abasivile. Ashinja leta z'Iburengerazuba gushyira igitutu ku bindi bihugu mu uyu mwanzuro wemezwe. Nebenziza yasubiyemo ko ibitero by'Uburusiya bigamije guhagarika ibikorwa bibi bikorerwa abasivile bo muri Donetsk na Luhansk, uduce twa Ukraine duheruka kwemererwa cyangwa se gushyirwaho nka leta z'ibihugu byigenga na Moscow. Nebenziza yongeyeho ko kwemeza uyu mwanzuro bishobora kongera ubukana bw'intambara kugira ngo